예, 예, 부대레 찬호, Сайн байна уу? 아유 만나서 반갑습니다. Уулзсандаа баяртай байна. 예, 대학부 모임에는 처음 와보는 것 같은데요. За оюутны нөхөрлөлд бол анх удаага ирж ах шиг байна. 예, 하여튼 젊음을 느낄 수 있어서 좋습니다. Тэгээ залуу насыг бас нэг мэдэрч болох боломж олдож байгаад их талархаж байна. 예, 저도 대학생이었던 때가 있었는데, Тэгэл би ч гэсэндээ бас оюутан байж үзсэн. 예, 그 좋은 시기가 지나가고 이제 아저씨가 되었는데요. Тэгээ тэр сайхан цаг үе маань өнгөрчихсөн одоо аль хэдийн хөгшөрч явнаа. 예, 그냥 교회 안에서 이렇게 청년분들의 신앙생활 하는 모습을 보기만 해도 참 감사가 되고 너무 좋습니다. За тэгээ ингээд чуулган дотор тийм ээ залуу оюутнуудыг хараад бас залуучуудыг харах болгонд их сайхан байдгаа. 예, 제가 청년 시절에 구원받기는 했는데 Би ч гэсэндээ залуу насндаа аврагдчихсэн хүн 대학생 때 구원은 받았습니다. оюутан байж байхдаа аврагдсан. 근데 이제 신앙이 너무 어릴 때여서 신앙생활도 온전하게 못했고 Гэхдээ нас маань ч гэсэндээ залуу байсан, итгэлээр ч гэсэндээ бага байсан учраас итгэлээр нэг сайн амьдарч байгаагүй. 그래서 대학생 때만 할 수 있는 어떤 신앙의 추억들이 많이 없습니다. Тийм учраас яг оюутан наснда би нэг тэгж байсан шүү гэд ярихаар итгэлийн амьдралын дурсамж болчоор зүйл нэг их байдаггүй. 그래서 교회 안에서 이렇게 대학생들 그리고 청년들을 보면 부럽기도 하고 너무 좋아 보이기도 Тийм 합니다. болохоор чуулган дотор итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа оюутан залуучуудыг харах юм бол нэг талаараа хатаархдаг, нөгөө талаараа бас их сайхан санагддаг. 예, 정말 주님 안에서 보낸 시간은 후회하지 않게 되잖아요. Тэр эзэн дотор өнгөрүүлж байгаа энэ цаг хугацаанд харамсахгүй байх гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. 저는 제 대학 시절, 청년 시절을 돌아보면 이제 후회할 일들이 너무 많거든요. Би болохоор оюутан байж байгаа үеэ ингээд залуучуудын хэсэгт байж байгаа үеэ эргээд харах юм бол харамсах зүйлийг санагддаг. 근데 여러분들은 조금 몸은 힘들고 피곤할 수는 있지만 Тэгэхээр та бүхний бие махбод бол ядарч цуцаад хүнд хэцүү байж болно. 나중에 주님 앞에 갔을 때 결코 후회하지 않을 거라고 생각됩니다. Гэхдээ дараа нь эзний өмнө яваад очих юм бол ерөөсө харамсахгүй баха гэж найдаж байна. 주님 안에서 주님을 위한 시간을 보냈으니까요. Яагаад тэгэхээр эзэн дотроо эзнийхээ төлөө бүх цаг заваа зарцуулж байгаа учраас. 아마 천국에서는 더 아름답고 빛나는 추억이 되지 않을까 싶습니다. Тийм учраас Диваажинд очих юм бол хамгийн их дурсамжтай бас хамгийн аз жаргалтай нэг тийм дурсамж болж үлдсэн байх болов уу гэж бодож байна. 오늘의 시간을 통해서도 그 좋은 추억에 또 한 페이지, 한 장이 되었으면 좋겠다 생각이 듭니다. Тийм учраас өнөөдрийн нөхөрлийн энэ цагаар дамжуулаад бас та бүхэн дурсгалын номоо нэг хуудасаар нэмж ахиулаасай гэж хүсэж байна. 각 교회의 바쁜 일정 가운데 몸이 많이 피곤하시겠지만요. Чуулган доторх нөхөрлөлүүд төлөвлөгөөнүүд нь маш их байгаа учраас ингээл бүгдээрээ завгүй ингээл ядарч унах гэж байгаа үстэй. 형제 자매님들과 교제 나누면서 또 좋은 시간 보내셨으면 좋겠습니다. Гэхдээ ахын дүүстэйгээ хамтдаа нөхөрлөөд үргэлж нэг аз жаргалтай сайхан цагийг бүтээгээд авцгаагаарай. 예, 같이 기도하겠습니다. За хамтдаа залбирцгаая. 사랑과 은혜가 많으신 하나님 아버지 감사합니다. Хайр ба нэгүслэр бялхам дүүрэн байдаг бурхан минь танд баярлаж байна. 세상의 많은 사람들 중에서 우리를 먼저 구원해 주시고 Энэ ертөнц дээр байгаа тэр олон хүмүүсийн дундаас та биднийг төрүүлээд аварч 부족하고 연약한 저희들 주님의 몸된 교회 안에 붙잡아 주시고 сул дорой дутууд өлмөг байсан бид бүхнийг чуулган дотроо зууран барьж байгаад талархлаа. 남은 인생을 헛되게 살지 않고 주님을 위해 살아갈 수 있음을 감사드립니다. Үлдсэн амьдралаа хий дими хоосноор бус харин утга учиртайгаар өнгөрүүлж байгаадаа талархаж байна. 오직 남은 삶을 주님의 영광을 위해서 살아갈 수 있도록 인도하여 주시고 Үлдсэн бүхий л амьдралаа эзэн таны сууалтрын төлөө амьдран өнгөрүүлэхэд та тусалж удирдаарай. 주님의 사랑으로 서로 사랑하고 Бас эзэн таны хайраар бие биенээ хайрлаж 또 주님의 사랑을 알지 못하는 자들에게 또 힘차게 전해줄 수 있는 삶이 되도록 인도하여 주옵소서. бас эзэн таныг мэдэхгүй байгаа тэдгээр хүмүүст явж очоод хүчтэйгээр сайн мэдээг тараадаг байхад туслаарай. 우리 대학생 청년들 또 주님께서 더욱 귀하게 사용하여 주시고 Оюутан залуучуудыг маань эзэн та өөрийнхөө дотор илүү эрхмээр хэрэглээрэй. 주님 안에서 귀하게 쓰임 받는 사람들 되도록 인도하여 주옵소서. Бас эзэн танд үргэлжид эрхмээр хэрэглэгдсэн тийм залуучууд болоосай гэж хүсэж байна. 오늘 모임을 통해서 마음이 더욱 하나가 되도록 도와주시고 Өнөөдрийн энэ үг нөхөрлөөр дамжуулаад зүрх сэтгэл нь илүү нэг болоосай гэж хүсэж байна. 오직 주님만을 바라보는 시간 되도록 인도하여 주옵소서. Зөвхөн эзэн танд л анхаарлаа хандуулсан, эзэн таныг ширтэн харсан тийм цаг хугацаа болоход нь туслаарай. 모든 시간 주님께 부탁드립니다. Бүхий л цаг хугацааг эзэн танд даатгаж байна. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도합니다. Биднийг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. 예, 사도행전 13장을 보겠습니다. За Үлс 13 дугаар бүлгээс олж харцгаая.
사도행전 13장 Үйлс 13 дугаар бүлэг байна. 1절부터 3절입니다. 13-ийн 1-ээс 3-ыг дуустал 예, 함께 읽어 보겠습니다. за болсон болвол хамт уншицгаая. Антиох дахь чуулганд иш үзүүлэгч мөн багш нар байв. Тэд Барнаб, Нигер гэгддэг Симеон, Курени, Луки, захирагч Херодтай хамт өсөж торинсон Манаийн Саул нар болоо. Тэднийг эзэнд үйлчилж мацаг барьж байх үед ариун сүнс миний дуудсан үйлчлэл Барнаб, Саул нарыг надад тусгаарлагтун гэв. Тэгээд тэд мацаг барин залбирч тэдэн дээр гар тавиад явуулжээ. 예, 우리가 구원을 받은 이후에 또 교회에 대해서 분명하게 아는 것이 참 중요합니다. За бид бүхэн аврагдсан болвол аврагдсныхаа дараа энэ чуулган гэж ямар учиртай газар вэ? Ямар учиртай зүйл вэ гэдгийг учир начрыг нь маш сайн ойлгож авах хэрэгтэй. 한 가정에 생명이 태어났는데 그 생명이 거하고 성장할 수 있는 장소가 없다라면 그것은 굉장히 슬픈 일이잖아요. За нэг гэр бүл байсан чинь шин найм шинээр мэндэллээ. Гэтэл тэр шинээр дүрсэн хүүхэд байх газаргүй, ингээ амьдрах газаргүй байх юм бол түүн шиг гунигтай халгалмаар хэрэг гэж байхгүй. 한 영혼이 구원받고 주님의 선한 일에 힘쓰는 백성이 되기 위해서는 주님의 몸된 교회가 꼭 필요합니다. Яг түүнтэй ижилхэн нэг шин сүнс аврагдаад тэгээ бас чуулган дотор эзэнд ирхмээр хэрэглэгдсэн эзний төлөө ажилдаг жинхэнэ ард түмэн болохын тулд энэ чуулган гих газар хэрэгтэй. 그리고 교회가 어떤 곳인지를 알고 교회의 중요성을 아는 것도 참으로 중요한 일입니다. Тэгээ бас энэ чуулган гэж ямар учиртай газар вэ? Чуулганы чухал ач холбогдлыг мэдэж авна гэдэг чинь тэр хэмжээний чухал зүйл байна. 그래서 오늘은 안디옥 교회를 통해서 교회가 어떤 곳인지를 좀 함께 생각해 보고자 합니다. Тийм учраас өнөөдөр бид бүхэн энэ Үйлс 13 дугаар бүлгээр дамжуулаад Антиох чуулганаар дамжуулаад сургамжийг олж авах гэж байна. 자, 안디옥 교회는 어려운 가운데 생긴 교회입니다. За энэ Антиох гэдэг чуулган болохоор маш хүнд хэцүү нөхцөл байдал дундаас гарч ирсэн тийм чуулган. 교회에 행해진 핍박 가운데 스데반 집사가 순교를 당하게 되었고 Тэр чуулган дотор маш хүчтэй хавчлага өрнөсний улмаас Стефан гэдэг үйлчлэгч өөрийнхөө амьнасыг эзэнд өргөж зориулсан байдаг. 계속적인 핍박이 교회 안에 있었습니다. Тэгээ үргэлжилсэн хэмжээний маш хүчтэй хавчлага тийм ээ чуулган дотор явагдсаар байсан. 그로 인해 믿음을 가진 많은 사람이 흩어질 수밖에 없었는데 За түүнээс нь болоод маш олон итгэгч ахын дүүс тал тийшээ тарж бутрахаас ч өөр аргагүй нөхцөл байдал 그 여러 үүснэ. 지역으로 흩어진 사람들이 가는 곳곳마다 전도를 했습니다. Тэгээ маш олон газруудаар тарж бутарж явах үедээ очисон газар болгондоо сайн мэдээг тарааж исэн байна. 그래서 세워진 교회가 바로 안디옥 교회입니다. За тэгээд тэр дундаас бий болсон чуулганыг энэ Антиох чуулган гэж нэрлэж байгаа. 이 또한 이제 하나님의 교회를 세워가시는 섭리를 알 수 있죠. За тэгэхээр бид бүхэн энэ үйл явдлаар дамжуулаад Бурхны чуулганыг босгон байгуулдаг, чуулганыг бий болгодог түүний тааллыг мэдэх боломжтой. 교회는 좋은 상황, 편한 상황 가운데서만 세워지는 것이 아니라 Энэ чуулган гэдэг зүйл чинь аятай тухтай сайхан нөхцөл байдал дунд л гарч ирдэг, бий болдог зүйл биш байна. 여러 가지 고난 가운데서도 하나님의 은혜로 세워지는 것입니다. Харин олон янзын зовлон дунд тийм ээ хавчлага дунд бий болдог газар байна. 그리고 이 교회는 세워진 이후에 이제 성장하게 됩니다. Тэгээд энэхүү Антиох гэдэг чуулган бий болсныхоо дараа бас итгэлээрээ өсөөд том болоод явдаг. 구원받은 사람이 있다는 소식을 듣고 예루살렘 교회에서 바나바를 일꾼으로 보냈습니다. За тийм учраас Антиох чуулган бий боллоо. Тэнд аврагдсан хэд хэдэн тооны итгэгчид байна гэдгийг Иерусалим дэх чуулганаас сонсоод Барнабыг тийшээ явуулсан байгаа. 그리고 바나바가 안디옥 교회에 이 말을 하죠. За тэгээ Барнаб тийм ээ Антиох чуулганд очичоод тэдэнд хандаад ингэж хэлдэг. 굳은 마음으로 주께 붙어 있으라. Шийдэмгий зүрхээр эзэнд үнэнч байгаарэ гэж хэлсэн. 물론 여러 많은 말들을 했겠지만 가장 중요한 그 한마디가 기록되어 있습니다. Мэдээж хэрэг Антиох чуулганд ганцхан энэ үгийг хэлсэн биш, олон янзын үг хэлсэн байж таарна. Гэхдээ тэр дундаас хамгийн чухал нь энэ юм шүү гэж захиж хэлсэн байна. 구원받은 성도에게 가장 중요한 한마디를 말씀해 주신 거죠. Тийм учраас аврагдсан хүмүүст эцээ эцэс хамгийн хэрэгцээтэй ганц өгүүлбэрийг л хэлж өгсөн гэсэн. 바로 교회 안에 있는 것의 중요성입니다. Чуулган дотор байхын чухал ач холбогдлыг мэдэж аваарэ гэж. 구원받은 우리에게도 바나바 사도가 한마디를 한다면 같은 말을 하지 않을까 싶습니다. Тийм учраас яг одоо энэ цагт аврагдчихсан байгаа бид бүхнийг хараад Барнаб ч гэсэндээ яг ингэж хэлэхгүй байсан болов уу? 여러 가지 어려움이 있겠지만 Олон янзын хүнд хэцүү нөхцөл байдал донд байгаа баха. 외부에서 핍박과 고난도 있고 Гадна талаас ирж байгаа гадны нөлөөтэй зовлон авчилгуу зөндөө байгаа бах. 교회 안에서 갈등과 어려움이 있을 수도 있지만 Чуулган
чуулган дотор эргэлзээ гарч ирж болно. Олон янзын асуудал зовлон бэрхшээл тулгарна. 굳은 마음으로 주께 붙어 있으라. Гэхдээ шийдэмгий зүрхээр эзэнт үнэнч байгаарай гэдгийг ятгах бах. 구원받은 모든 사람은 교회 안에 꼭 있어야 합니다. Тийм учраас аврагдсан хүн үнэхээр мөн л бол энэ чуулганаасаа салж явж болохгүй чуулган дотроо л байж ах хэрэгтэй. 그리고 시간이 지나면서 안디옥 교회는 성장하게 됩니다. За тэгээ цаг хугацаа өнгөрсний дараа Антиох чуулган бас итгэлээрээ өсөж том болсон гэж сая хэлсэн. 이제 바나바가 바울을 데려와서 1년간 안디옥 교회에서 사역을 했는데요. Тэр Барнаб болохоор араасаа Илч Паулыг дагуулж ирээд тэр хоёр хүн хоёулаа 1 жил өнгөрөө хугацаанд Антиох чуулганыхныг зааж сургасан байгаа юм. 그러면서 안디옥 교회는 성장하게 됩니다. За тэгээд Антиох чуулган итгэлээрээ өссөн. 그리스도인이라 일컬음을 받았다라고 성경은 기록하고 있는데 За тэгсээр байгаа жил гаруй хугацаа өнгөрсний дараа тэдний Христэд итгэгчид хэмээн дууддаг боллоо гэж гарч байгаа тийм ээ. 당시에 그리스도인이라는 명칭은 존경의 의미가 아니라 조롱과 무시의 명칭입니다. Тэр тухайн цаг үедээ Христэд итгэгчид гэдэг чинь ямар нэгэн шашны ёс зүйн тийм нэр биш, харин ч эсэргээрээ дооглож тохуурхагдаж үл тоомсорлогдсондоо тэгж нэрлэгдсэн байгаа юм. 그런데 그 어려운 가운데서도 잘 모이고 있었다는 거예요. Гэхдээ тийм хүнд хэцүү нөхцөл байдал тулгарчсан байсан ч Антиох чуулганыхан тарж ботралгүйгээр тэр газараа байгаа цуглаж исэн. 그리고 예루살렘 교회가 어렵다는 이야기를 듣고 물질적으로 돕기도 했습니다. За тэгээд Иерусалим чуулган бас одоо хүнд хэцүү нөхцөл байдал донд байгаа юм байна гэдгийг нь мэдэж аваад эд хөрөнгөөр ч хүртэл очиж тусалдаг. 그리고 성령님의 인도하신 가운데 바나바와 바울을 해외 선교사로 파송을 보냅니다. За тэгээд ариун сүнсний удирдлагыг аваад ариун сүнсний удирдамжаар Барнаб Паул хоёрыг гадаадын сайн мэдээ тарагч болгож илгээсэн байна. 이 또한 모든 교회의 모습이라 생각됩니다. Тэр энэ ч гэсэндээ бүхий л чуулганы нөхцөл байдал болов уу гэж бодож байна. 함께 말씀을 배우고 교제하면서 교회의 믿음은 점점 성장하게 됩니다. Хамтдаа үг сурж байна, хамтдаа сурсан үгээрээ нөхөрлөж байна. Эдгээр зүйлс, эдгээр үйл явц тунд л чуулганы итгэл өсөж явж байдаг байна. 쉽게 넘어지는 교회에서 이제 뿌리가 튼튼한 교회가 되는 것이고 Тэр маш амархан бүдэрч ундаг тийм чуулган байжгаад үндэс суурь нь маш хүчтэй тиймээс хуулгагдсан батбөх чуулган болж өөрчлөгддөг. 도움을 받는 교회에서 도움을 주는 교회가 되는 것이고 Анхандаа үргэлжил туслуулдаг байсан болвол цаг хугацаа өнгөрөөд итгэл нь өсөх юм бол өөртөө тусалдаг тийм чуулган болж өөрчлөгдөг. 그리고 가까운 데뿐만이 아니라 먼 곳까지 전도하는 교회가 되는 것입니다. Тэгээ бас өөрсөддөө ойрхон байгаа газар л очиж сайн мэдээ тараадаг биш асуулын газруудад хүртэл явж очиод сайн мэдээ тараадаг болж ингэж өөрчлөгдөд явдаг бахнэ. 그래서 안디옥 교회는 구원받은 모든 교회의 모습을 또 대표적으로 나타내는 것이라 할 수 있고 Тийм учраас энэ Антиох чуулган маань энэ дэлхийн ертөнцийн дээр байгаа бүхий л чуулгануудын хэлбэр бас дүр төрх нөхцөл байдал юм аа гэж ойлгож байна. 어려운 가운데 세워지고 Хүнд хэцүү нөхцөл байдал донд бий болсон. 믿음은 더욱 성장하며 Тэгээд итгэл нь бүрчлэн өссөн. 또 힘차게 복음을 전하는 교회의 모습인 거죠. Тэгээд хүчтэйгээр сайн мэдээг тараагаад томроод явж байгаа чуулганы дүр төрх байна. 그런데 또 우리가 꼭 알아야 될 교회의 모습을 나타내 주고 있기도 한 За 것입니다. тэгээд түүний дараа бас бид бүхний гарцаагүй мэдэх ёстой чуулганы дүр төрхийг бас давхар харуулж байгаа. 그래서 오늘 많은 내용을 배우지는 않고요. Тийм учраас өнөөдөр бид бүхнийх олон агуулгын талаар сухгүй. 안디옥 교회를 통해서 두 가지의 내용만 생각해 보고자 합니다. харин энэхүү Антиох чуулганаар дамжуулаад хоёр төрлийн зүйлийг л та бүхэнд хэлье гэж бодлоо. 이것을 조금 간단한 단어로 바꾸자고 하면 연합과 순종이라고 할 수 있는데 Тэр үүнийг маш амархан хоёр үгээр хэлье гэх юм бол нэгдэл ба дуулууртай байдал гэж хэлж болно. 교회에는 여러 사람들이 모여 있는 곳인데 Чуулган бол маш олон тооны хүмүүсийн цугласан байдаг газар тийм ээ. 그곳에는 꼭 하나됨이 있어야 되고 Тэр маш олон хүмүүс цугласан байгаа бол нэг болж нэгдэхгүй бол ямар ч хэрэггүй. 교회는 성령님이 인도하시는 곳이기 때문에 Тэгээ бас энэ чуулган маань ариун сүнсээр удирдуулж идэг тийм газар учраас 우리 교회의 구성원인 형제 자매님들은 반드시 교회의 뜻에 순종해야 된다는 것입니다. чуулганыг бүрдүүлж байгаа энэ чуулганы ахын дүүс бүгдээрээ чуулганыхаа хүсэл ариун сүнсний хүсэл дуулууртай байж амьдрахгүй л болохгүй. 그것이 교회의 마땅한 모습이고 Тэгэхээр эдгээр зүйлс маань чуулганд зохистой дүр 또 төрх. 힘 있는 모습으로 살아갈 수 있는 교회의 모습이기도 한 것입니다. Тэгээ бас маш хүчтэйгээр итгэлээр амьдрч болох чуулганы дүр төрх шүү. 자, 첫 번째 내용을 생각해 За 보겠습니다. тэгвэл эхний агуулгыг бодож үзье. 자, 사도행전 13장 1절. Үйлс 13-ын 1-р ишлэл. 다시 한번 За 읽겠습니다. дахиад хамт уншицгаая. Антиох дахь чуулганд иш үзүүлэгч мөн багш нар байв. Тэд Барнаб, Нигер гэгддэг Симеон, Курэний Луки, захирагч Херодтай хамт өсөж торинсон Манаен Саул нар болоо. 안디옥 교회에 선지자와 교사들이 있었습니다. За Антиох чуулганд болохоор иш үзүүлэгч байсан байна, бас багш нар байсан байна. 대표적인 5명을 언급하고 있는데 За тэгээ төлөөлөл олгоод нэг ийм хүмүүс байсан га 5 хүмүүсийг нь дурдсан байна. 5명의 수식어와 그 이름들을 살펴보면 그 5사람들이 전혀 다른 사람이란 걸 알 수 Тэр 있습니다. эдгээр 5 хүмүүсийн нэр болоод эдгээр хүмүүсийн онцлогуудыг нь харах юм бол бүгдээрээ өөр газраас ирсэн өөр онцлогтой хүмүүс юм байна гэдгийг мэдэж болж байна. 바나바와 사울
이제 바울이라고 이름을 바꾸는 사울은 유대인이었죠. За Барнаб болоод түүний дараа гарч байгаа Саул өөрийнхөө нэрийг Паул болгож өөрчилсөн энэ хоёр хүн бол 유대 хүн байсан. 특별히 바울은 구원받기 전에 교회를 매우 많이 핍박했던 사람이기도 합니다. Онцгойлоод энэ Паул гэдэг хүн болохоор аврагтахаасаа өмнө чуулганыг бурханд итгэдэг бүхий л хүмүүсийг хавчин дарлаж зовоодог байсан тийм хүн байсан. 그리고 니게르라는 시므온이 기록되어 있는데 За тэгээд түүний дараа Нигер гэгддэг Симеон гэж хүн гарч ийн. 니게르라는 단어 자체가 검다라는 의미를 가지고 있는데 Энэ дээр гарч байгаа Нигер гэдэг чинь угаасаа хар арьстай хүн байсан юм байна гэдгийг мэдэж болохоор. 아프리카 사람으로 추정이 되는 Тийм 겁니다. учраас Африк хүн байна гэж таамаглаж болохоор байна. 구레네도 잘 아시는 것처럼 북아프리카의 한 지역을 의미하고 있죠. За тэгээ Күрэн гэдэг газар болохоор өмнөд Африкийн нэг хэсэг газар тийм ээ. 그러니까 니게르 사람 시므온과 구레네 사람 루기오는 또 아프리카 사람이었던 거죠. Тийм учраас энэ дээр гарч байгаа Нигер гэгддэг Симеон болоод Күрэний Луки гэдэг нь Африк гаралтай хүмүүс байсан юм байна. 근데 마나에는 또 분봉왕 헤롯의 젖동생이었다. За тэгээ түүний дараа захирагч Херодтай хамт өсөж түрэнсэн Манаин гэд хааны удмын хүн байна. 어쨌든 왕과 연결돼 있는 왕족의 사람이었다라는 것을 나타내고 있습니다. Хаантай холбоотой хааны удам угсааны хүн байсан юм байна гэдгийг мэдэж болохоор байна. 그러니까 한 교회의 지도자가 되는 사람들의 면면을 살펴보니까 Тийм учраас нэг чуулганыг удирдаад явж байгаа урд нь гарч байгаа эдгээр хүмүүсийг харах юм бол 정말 다양한 사람들이 모여 있는 거예요. маш олон янзын өөр өөр газраас ирсэн ингээ өөр өөр хүмүүс байдаг юм байна гэдгийг мэдэж болохоор байна. 지도자들뿐만이 그런 것이 결코 아니었겠죠. зөвхөн чуулганыг удирдаад явж байгаа хүмүүс л ийм биш байсан байж 그 таарна. 안디옥 교회를 구성하고 있는 성도들이요 정말 다양한 사람들이었던 겁니다. Тэгэхээр энэ Антиох чуулганыг бүрдүүлж байгаа дотор нь итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа бүхий л итгэгч ахын дүүс нь өөр өөр газраас ирсэн өөр өөр ялгаатай хүмүүс байсан гэдэг нь тодорхой. 여기서 교회의 한 가지 중요한 의미를 알게 됩니다. Тэгэхээр энэ үйл явдлаар дамжуулаад чуулганы нэг чухал утга учирыг мэдэж болохоор байна. 교회는 주님의 이름으로 하나 된 곳입니다. Энэ чуулган гэдэг бол эзний нэрээр нэг болсон газар. 구원받았다라는 이유 하나만으로 하나 된 곳입니다. Аврагдсан гэдэг ганц шалтгаанаар нэг болж байгаа газар. 전혀 다른 여러 사람들이 모여 있는 곳이 교회라는 곳입니다. Маш олон өөр өөр хүмүүсийн энэ газар ирээд цуглаж байгааг чуулган гэдэг байгаа. 그래서 에베소서 2장에 보면 유대인과 이방인을 예수 그리스도의 피로 화목하게 하셨다. 하나가 되게 하셨다라고 설명하십니다. Тийм учраас Библийн Эфес номны 2 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол юдей хүн болоод бас харь хүмүүсийг Есүсийн цусаар нэг болгож хооронд нь эвлэрүүлсэн юм а гэдэг үг гарч байгаа. 교회는 다른 어떤 기준에 의해서 나눠질 수 있는 모임이 아니라 Тийм учраас энэ чуулган гэдэг маань ямар нэгэн хэмжүүрийн улмаас ямар нэгэн учир шалтгааны улмаас хоорондоо хуваагддаг газар биш. 오직 예수님의 보혈로 하나된 모임임을 나타내는 말씀입니다. Харин Есүсийн үнэт цусаар нэг болсон нэгдмэл болчихсон байгаа зүйлийг чуулган гэж байгаа байна. 신명기 27장에 보면 교회의 모형이 되는 말씀이 기록되어 있는데요. За дид хууль 27 дугаар бүлэг дээр ч ихсэндээ чуулганы дүр болсон, чуулганы сүүдэр болсон маш олон үгс гарч байгаа. 하나님께서 모세에게 말씀해 주셨죠. За бурхан Мойсед хэлж өгсөн байна. 애굽을 나와 가나안 땅에 들어가거든. За Египтээс гараад Канаан нутаг руу чиглээд явах болно. 하나님께 제사 드릴 단을 쌓는데 Тэгээ бурханд тахилын ширээ босгох болно. 다듬지 않은 돌로 그 단을 만들라고 하셨습니다. Гэхдээ тэрхүү тахилын ширээг босгохдоо засаж янзлаагүй тийм зэрлэг чулуугаар хийгээрэй гэсэн байна. 생각해 보면 창세기 11장에 바벨탑은 벽돌로 만들었잖아요. За та бүхэн маш сайн мэдэж байгаа Эхлэл 1-р бүлэг дээр гардаг Бабел цамхаг бол тоосгоор баригдсан. 사람들이 정해놓은 규격대로 만들어진 것, 정확한 크기대로 만들어진 게 벽돌이라면 Хүмүүсийн зүгээс тогтоогдсон зураг төслийн дагуу хүмүүсийн төлөвлөгөөний дагуу баригдсан зүйл бол Бабел цамхаг байсан. 그것은 하나님을 대적하기 위해 세워진 건물이었다면 Тэгэхээр энэ болохоор бурхныг эсэргүүцхийн төлөө бурхныг сүрж босхын төлөө баригдсан цамхаг байсан бол 애굽을 나와 가나안 땅에 들어가서 하나님께 제사를 드리기 위한 단은 여러 가지 모양 그대로의 돌을 사용하라고 하신 겁니다. харин Египтээс гарч ирээд Канаан нутагт очсныхоо дараа бурханд босгох тахилын ширээнд хэрэглэгдэх чулуу бол ерөөсөө засаж янзлагдаагүй олон янзын хэлбэртэй барцгаар тэр байгаа хിവэрэ хэрэглэгдэнэ гэсэн байна. 그것이 올바른 교회의 모습인 겁니다. Энэ яг зөв чуулганы дүр төрх байна. 네모난 돌도 있고 네. 네모난 돌도 있고 За одоо юм дөрвөлжин хэлбэрийн чулууч байна. 동그란 돌도 있고 Бас дугуй хэлбэрийн чулууч байна. 삼각형의 돌도 있고 Тэгээ бас юм гурвалжинч чулуу байж болно. 날카로운 돌도 있고 Бас хурц үзүүртэй чулуу байж болно. 부드러운 돌도 있고 Зөөлөн мүлгэр чулууч байж болно. 길쭉한 돌도 있고 Хурц үзүүртэй чулуу байж болно. 작은 돌도 있고 Жижигхэн чулууч байж болно. 그 있는 돌의 모습 그대로로 하나님을 위한 단을 쌓는 것이 Тийм 바로 учраас- 교회의 모습인 겁니다. Тийм учраас ямар ч чулуу байсан бай байгаа тэр хിവэрэ хэрэглэгдэж байгаа нь бурхан босгох тахилын ширээ байсан. 그래서 고린도전서 12장에는 교회를 몸의
지체로 비유해서 설명하고 계시죠. Тийм учраас Библийн 1-р Коринт 12 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол чуулганыг биеийн эрхтнүүдээр дамжуулаад тайлбарласан байдаг. 한 몸은 여러 지체를 통해 구성되어 있는데 Тэр нэг бие бол маш олон эрхтнүүдээс бүрэлдэж байгаа. 그것은 다 하나님이 받아주신 거고 하나님이 원하시는 대로 둔 것이다. Бүгдээрээ бурхны хүлээж авсны дагуу бүгдээрээ байгаа тэр чигээрээ л бүрэлдсэн байгаа 자, гэсэн. 여기 있는 구원받은 모든 사람은 하나님의 계획 가운데 교회 안에 들어온 겁니다. Тийм учраас энд байгаа аврагдсан бүхий л хүмүүс маань бурхны төлөвлөгөөн дотор энэ газар орж ирсэн. 그리고 하나님의 뜻하신 가운데 교회 안에 있는 겁니다. Тэгээ бурхны хүслийн дагуу энэ чуулган дотор байгаа гэсэн. 그래서 우리는 교회 안에서 서로의 다름을 인정할 수 있어야 되는 거예요. Тийм учраас бид бүхэн чуулган дотор нэг нэгнийхээ өөр ялгаатай байгаа байдлыг хүлээн зөвшөөрдөг байх хэрэгтэй. 성격이 비슷한 사람이 모여 있는 것이 아니라 Зан арын шин нь төстэй хүмүүсийн цугласан байгаа юм биш. 마음이 비슷한 사람들이 모여 있는 게 아니라 Эсвэл зүрх сэтгэл нь нийлдэг хоорондоо төстэй зан арын шинтэй хүмүүс цуглчихсан байгаа юм биш. 살아가는 환경에 따라 모여 있는 것이 아니라 Эсвэл амьдралын нөхцөл байдал нь төстэй учраас энэ газар цугласан байгаа юм биш. 모든 것이 다른 겁니다. Харин бүхий л зүйлс нь өөр өөр ялгаатай байгаа. 구원받았다는 이유 하나로 Ерөөсөө л аврагдсан гэдэг ганц шалтгаанаар 주님을 위해 살아가고 싶다라는 마음 하나로 모인 곳이 바로 교회인 것입니다. эзний төлөө амьдрмаар байна гэсэн ганцхан хүслийн дагуу цугласан байгаа энэ цуглааныг л чуулган гэж байгаа. 그래서 모든 것이 다르고 Тийм учраас бүх зүйл нь өөр өөр байгаа. 달란트도 다르고 Авьяас чадвар нь ч өөр өөр 믿음의 байна. 분량도 다르기 때문에 Итгэлийн хэмжээнд хүртэл өөр өөр байна. 서로의 있는 모습 그대로를 인정하는 것이 교회의 올바른 모습인 겁니다. Тийм учраас нэгнийхээ байгаа тэр байдлыг байгаа чигээр нь хүлээн авахыг л чуулганы дүр төрх гэж байгаа. 안디옥 교회에 정말 다양한 사람들이 모여 있었을 거잖아요. Антиох чуулганд ч ихсэндээ маш олон янзын хүмүүс, өөр ялгаатай хүмүүс ир цуглаж исэн байж 그들이 таа. 서로의 다름을 인정하지 않았다면요, 교회의 올바른 모습이 될 수 없었을 겁니다. Тэр хүмүүс өөрсдийнхөө ялгаатай байдлыг хүлээн зөвшөөрөөгүй, нэг нэгнийгээ хүлээж авдаггүй байсан бол нэг чуулган болох боломжгүй ах байсан. 너는 아프리카 사람이잖아. Чи Африк хүн биз дээ? 넌 유대인이잖아. Чи Юдэ хүн биз дээ? 너는 왕족 사람이잖아. Чи хааны ухсааны хүн биз 너는 дээ? 가난한 Чи 사람이잖아. ядуу зүдүү хүн биз дээ? 이렇게 서로의 다름을 인정하지 않았다면 Ингээд юусоо нэг нэгнийхээ тийм ээ ялгаатай байдлыг хүлээж авдаггүй байсан бол 그것은 올바른 교회의 모습이 될 수 없었던 겁니다. зөв чуулганы дүр төрхийг бидэн сургамжлах боломжгүй байсан. 그런데 지도자가 이렇게 다양한 사람으로 세워져 있다라는 것은 Гэхдээ энэ чуулганыг удирдаад явж исэн хүмүүс нь өөрсдөө өөр өөр ялгаатай дүр төрхтэй байсан гэдэг нь 서로의 다름을 인정하는 올바른 교회의 모습이었던 겁니다. нэг нэгнийхээ өөр ялгаатай байдлыг хүлээн зөвшөөрдөг чуулганы дүр төрхийг илэрхийлж байгаа. 그래서 우리는 이런 모습이어야 합니다. Тийм учраас бид бүхэн ийм дүр төрхтэй байх ёстой. 로마서 За Ром номноос олж харъя. 14장입니다. Ром 14-р бүлэг. 로마서 14장 Ром 14-р бүлэг байна. 1절부터 3절입니다. 14-ийн 1-ээс 3-ыг дуустал. 같이 읽겠습니다. За хамт уншицгаая. 믿음이 Итгэлээр сул 연약한 нэгнээ 자를 хүлээж ав. 열받게 Ингэхдээ 그의 түүний 의심하는 үзэл 것을 бодлынхын 비판하지 талаар бүү 어떤 заргал 사람은 모든 бүх 것을 юмыг 먹을 идэж 만한 болно 믿음이 гэж нэг нь 있고 итгэдэг 연약한 байхад 자는 сул нэг нь 먹는 ургамал ногоо иддэг. 먹는 자는 Иддэг нь 먹지 않는 иддэггүйгээ 자를 бүү 먹지 басамжлаг. 말고 Иддэггүй нь 먹지 иддэгээ 못하는 бүү 자는 шүүг. 먹는 자를 Учир нь 판단하지 бурхан 말라. түүнийг 이는 хүлээн 하나님이 авсан юм. 저를 받으셨음이니라. 이제 로마 교회에도 어떤 서로의 다름을 인정하지 않는 부분적인 잘못된 모습이 있었던 것 За, 같아요. Ром чуулганд ч гэсэндээ нэг нэгнийхээ өөр байгаа, ялгаатай байгаа дүр төрхийг хүлээн зөвшөөрдөггүй нэг тийм хэсэг бүлэг хүмүүс байсан юм шиг байгаа. 하나님이 지으신 모든 것이 선하기 때문에 감사함으로 먹으면 버릴 것이 없는 것이 하나님의 뜻인데 Тийм учраас бурхны бүтээч гисэн байгаа бүхий л зүйл сайн учраас тэр болгоны гол шилэлгүйгээр талархалтайгаар хүлээгээд авчих юм бол ямар ч асуудал байхгүй гэдээ энэ бол бурхны хүсэл байсан. 이제 믿음이 연약한 자들은요 어떤 음식을 먹음을 통해서 자신의 구원의 어떤 그것이 흔들릴까봐 걱정을 하고 있었던 겁니다. Гэтэл итгэлээрээ сул дорой хүмүүс нь за үүнийг идчих юм бол одоо миний аврагдсан гэдэг энэ зүйлд маань эргэлзээ үүсчих үедээ гэд айж төгшдөг байсан байна. 내가 하나님이 원하시지 않는 음식을 먹거나 우상의 제물을 먹음으로써 내 구원이 취소되면 어떡하지 이런 근심이 있었던 사람도 있었던 거예요. Тэр би бурхны хүсэхгүй байгаа, бурхны зөвшөөрөхгүй байгаа энэ хоол унднаас идчих юм бол үүнээс амсчих юм бол
миний итгэл миний авчихсан байгаа энэ авралт асуудал үүсэх үедээ санаа зовж байсан гэсэн. 그런데 먹는 것으로 인해서 구원의 여부가 결정되는 것이 아니잖아요. Гэхдээ энэ идэж байгаа зүйлсээр идэхгүй байгаа зүйлсээр дамжуулаад тэр хүний авралын итгэлд өөрчлөлт гардаг юм биш. 그것을 가지고 편론하지 못하게 하는 것이 하나님의 뜻이었습니다. Харин ч эсэргээрээ түүнийг байгаа чигээр нь хүлээж авч чадахгүй байгаа нь талархаж чадахгүй байгаа нь өөрөө гол асуудал болж ирсэн байна. 그런데 이제 믿음이 강한 자들은 그런 하나님의 뜻을 알면서 믿음이 연약한 자들을 업신여기고 무시했던 겁니다. За гэтэл итгэлээрээ сайн амьдарж байгаа итгэлээрээ хүчтэй хүмүүс нь нөгөө итгэлээрээ сул дорой болоод ямар нэгэн зүйлээс идчихэж байгаа тэр хүмүүсийг хараад шууд шүүж дүгндэг байсан байна. 아유 하나님의 말씀도 모르고 하나님의 뜻도 모르고 저렇게 겁쟁이처럼 먹지도 못한다고. Бурхны үгийг ч мэддэггүй, бурхны хүслийг ч мэддэггүй, одоо ингээл үүнийг ч идэж чаддаггүй яасан сул дорой хүмүүс вэ ч гэдэг юм уу? 다른 형제자매인들의 믿음을 무시하는 일이 있었던 거예요. Өөр босоод ахын дүүсийнхээ итгэлийг нь үл тоомсорладаг байсан байна. 또 반대로 먹지 않는 자들은 먹는 자들을 판단했습니다. За тэгээд эсрэгээрээ иддэггүй, иддгээ бас үл тоомсорладаг байсан. 믿음이 강하다고 하면서 왜 저런 잘못된 모습을 보이느냐. Итгэлээрээ хүчтэй, итгэлээрээ сайн амьдрдаг л гээд байдаг. Яагаад ийм буруу дүр төрхөө харуулж байгаа 뭐 юм? 예를 들면 이랬을 수 있을 것 같아요. За жишээлбэл нэг ийм байсан ч байж 아니 магадгүй. 그래도 본이 되는 모습이 되면 좋을 거고. Яг гоо ингээл үлгэр жишээ болж ивэл сайхан л та. 하나님이 말씀하신 것을 그래도 지키면 좋을 텐데. Бурхны айлдаж байгаа, бурхны үгийг тэр чигээр нь сахиад амьдрах юм бол мэдээж хэрэг сайн. 믿음이 강하다고 하면서 우리에게 상처가 되는 그런 모습을 보여주느냐. Гэтэл итгэлээрээ хүчтэй, итгэлээрээ сайн амьдрдаг гэд яагаад ингээ бидний шарах сорив болсон дүр төрхөө харуулж байгаа юм бол? 그러니까 서로가 서로의 모습을 이해하는 것이 아니라 서로가 서로의 모습을 비판하고 판단했던 거죠. Тийм учраас нэг нэгнийхээ дүр төрхийг тийм ээ байгаа чигээр нь хүлээж аваа за тийм ч үж болно штэ гэж хүлээн зөвшөөрөхгүй ш. Харин ч байгаа байдлыг нь хараад нэг нэгнийгээ шүүж үнэлж дүгнжсэн баг. 그래서 사도 바울은 하나님의 뜻 가운데 이렇게 이야기하고 있는 겁니다. Тийм учраас Илч Паул бурхны хүсэл донд ингэж хэлж байна. 하나님께서 받으신 분을 너희가 판단하거나 무시하지 말아라. Бурхны хүлээж авсан хүнийг та нар бүү басамжлаа гэсэн. 나의 믿음의 기준을 가지고 다른 사람의 믿음의 기준을 가져오려고 하면요, 항상 교회 안에서 문제가 생기는 겁니다. Миний итгэлийн хэмжээ ийм байгаад байгаа учраас гэд бусад хүмүүсийн итгэлийг өөрийнхтэйгөө яг ижилхэн байлгах гээд байх юм бол чуулган дотор асуудал үүсч эхэлнэ гэсэн. 어떤 분이 어느 날은 성령 충만해서 밤새서 봉사할 수도 있는 겁니다. За зарим хүмүүс нь аль нэг өдөр нь үнэхээр ариун сүнсээр дүүрээд шүнжэнгөө үйлчилж болно шүү. 잠도 안 자고 전도할 수 있는 겁니다. Ерөөсөө унталгүйгээр нойргүй яваа сайн мэдээ тараачиж болно. 그런데 그 모습을 다른 사람에게도 동일하게 적용하려고 하면 교회는 항상 문제가 생기는 거예요. Гэтэл хин нэгэн тийм хүнийг харцгаад бусад хүмүүс ч гэсэндээ ийм байх хэрэгтэй гэд хин нэгэн хүнийг үнэж дүгнээд авах юм бол энэ чуулган дотор асуудал бий болгоно 근데 гэсэн. 반대의 모습도 За 마찬가지입니다. гэхдээ эсрэгээрээ дүр төрх ч гэсэн байж 어떤 болно. 분이 열심히 하는 모습을 보고 그것을 질투하거나 시기한다면 그것도 합당한 모습이 아닌 겁니다. Зарим хүмүүс нь маш хичээнгүйлэн эзний төлөө хичээл зүтгэл гаргаад халуун сэтгэлтэй амьдарч байгаа бол хин нэгэн тийм хүмүүсийг харцгаа түүнд атаархаад л тэр хүнийг бас шүүж дүгнээд ижиж болно. 강하면 강한 대로, Тэгэхээр хүчтэй байгаа бол хүчтэй чигээрээ. 연약하면 연약한 대로 Тийм сул дорой байгаа бол байгаа сул дорой чигээрээ. 서로의 모습을 인정하고 받아주는 것이 올바른 교회의 모습인 겁니다. Нэг нэгнийхээ дүр төрхийг хүлээн зөвшөөрөө зүгээр байгаа чигээр нь хүлээж авах чинь л чуулганд байх ёстой дүр төрх байна. 받아주지 못할 때 이제 문제가 생기는 모습이 성경에 많이 기록되어 있잖아요. Нэгнийгээ хүлээж аваагүйгээс болоод нэгнийгээ шүүмжлээд байснаас болоод чуулган дотор асуудал үүссэн талаар Библиэлд гарч байгаа. 사울도 다윗의 모습을 받아주지 못한 겁니다. Саулч гэсэндээ Давидын байгаа дүр төрхийг нь ойлгоогүй шүү дээ. 다윗이 주님을 위해서 살아가는 모습을 보고 질투한 겁니다. Давид эзний төлөө амьдарж байгааг нь хараад Саул атаархаж эхэлсэн байна. 사울이 주님을 위해 열심히 살아가면 그것을 인정해주고 칭찬해주면 좋을 텐데 Саул эзний төлөө үнэхээр Давид эзний төлөө үнэхээр хичээнгүй амьдарж байгаа бол Саул түүнийг нь хараад хажуунаас нь дэмжиж өгөөд урамшуулад ойлгоод өгчөд болох байсан. 형제자매인들의 칭찬을 받고 어떤 그런 멋진 모습에 오히려 질투와 시기를 한 거죠. Гэтэл ахын дүүс нь ингээл Давидыг магтан сайшаагаад Давидэд бүр маш сайн хандж байгааг нь хараад Саулын атааж өгтөнд бий болсон байна. 결국 쓸모없는 인생이 되었죠. Тэгсээр байгаа Саулын амьдрал эцэстээ ямар ч хэрэгцээгүй амьдрал болсон. 사도행전 5장의 아나니아와 삽비라도 마찬가지죠. Үйлс 5 дугаар бүлэг дээр гардаг Ананиа, Сапфир хоёр ч гэсэн ялгаагүй. 주님을 위한 귀한 헌금을 했음에도 불구하고 Эзний төлөө үнэхээр нэг эрхэм нандин өргөлөө аваад ирсэн. 바나바에 대한 질투를 가짐을 통해서 결국 하나님 앞에 쓸모없는 인생이 되었습니다. Тэгсэн хэрнээсээ нөгөө бүх эд хөрөнгөө зараад авч ирсэн тийм ээ. Барнаб татаархснаасаа болоод Бурхны өмнө ямар ч хэрэгцээгүй амьдралаар 우리가 청년의 시절 주님을 위해 정말 열심히 최선을 다해 살아가는 모습, 그것은 아주 아름답고 멋진 모습입니다. Тийм учраас бид бүхэн ч гэсэндээ энэ залуу насаа бүх хүчээ дайчлаад тийм ээ бүхий л зүрх сэтгэлээрээ эзний төлөө хичээнгүй амьдрах нь мэдээч хэрэг сайн хэрэг. 하지만 그것이 오히려 믿음이 연약한 분들, 아직 믿음이 성장하고 있는 분들에 대해서 혹시 판단하거나 무시하는 일이 되어서는
결코 안 될 겁니다. Гэхдээ миний тэгж амьдрж байгаа тэр хичээнгүй амьдрал маань итгэлээрээ сул дорой байгаа, хараахан итгэл нь өсөж амжаагүй байгаа тэдгээр хүмүүсийг шүүж дүгнэх тийм хэрэгцээнд болчихж болохгүй. 연약한 분들을 보면 기도해 주라고 성경은 말씀하시지. итгэлээрээ сул дорой нэгнийг харсан бол тэр хүний төлөө залбирч өгөөрэй гэж Библиэлд хэлсэн байгаа 연약한 болохоос 분들을 보면 손을 붙잡아 주고 도와주라고 말씀하시지. хэрвээ эргэн тойронд чинь сул дорой хүмүүс байгаа бол тэр хүмүүсийн гарнаас нь натгаад тэр хүмүүсийг босгон байгуулаарай гэж Библи айлдж байгаа. 무조건 나와 같은 모습으로 만들라고 성경은 말씀하시는 것이 아닙니다. Түүнээс шууд л өөртөөгөө ижилхэн болгох гал энэ хүн ч гэсэндээ надтай ижилхэн ийм хичээнгүй амьдрах хэрэгтэй гэдээ дайраад иж болохгүй. 서로의 다름을 인정할 때 교회의 올바른 모습이고 Тийм учраас нэг нэгнийхээ өөр ялгаатай байдлыг хүлээн зөвшөөрөх нь чуулганд байх ёстой зөв байдал. 그럴 때 교회가 하나가 될 수 있고 Тэгэх үед энэ чуулган нэг болж нэгдэж чаднаа. 하나가 될 때 복음은 힘차게 전해질 수 있는 겁니다. Тэгээд энэ чуулган маань нэг болж нэгдэж байж сайн мэдээ хүчтэй тараагдана гэсэн. 다름을 인정하지 않으면 분명히 교회 안에는 다툼이 생기게 되어 있고 Нэгнийхээ ялгаатай байдлыг л хүлээн зөвшөөрөхгүй шүүмжлээд байх юм бол чуулган нэг болж чадахгүй. 다툼이 있는 곳에서 복음은 힘차게 전해지지 않습니다. Хоорондоо маргалдчихсан тийм маргалдаан хэрүүл үүсэх юм бол сайн мэдээ хизээж хүчтэйгээр тарааж чадна гэж байхгүй. 자, 두 구절의 말씀을 연속해서 찾아보죠. За хоёр ишлэлийг дараалаад олж уншия. 시편 133편입니다. За дуулал 133 дугаар бүлэг байна. Дуулал 133 1절에서 3절. 1-ээс 3-ыг дуустал байна. 예, 잘 아시는 말씀이죠. Та бүхний сайн мэддэг ишлэл байна. 함께 읽겠습니다. За хамт уншицгаая. 형제가 ах トゥ 연합하여 хамтдаа 공부하니 нэгдмлэр амьдрах нь 어찌 хичнээн 선하고 сайхан 아름다운 хичнээн 것, тааламжтай бай. 머리는 보배로운 Сахал дээгүүр нь 기름이 Аароны 시험 сахлаар 끝으로 доош 시험에 урсан, 흘러서 хувцсныхан 그 захаар 끝까지 доош 내린 урсажгүй, 같고, толгой 헐모는 дээрх 이슬이 үн цэнтэй 시온의 тос адил юм. 산들에 내린 같도다. Сионы уус дээр 거기서 буудаг 여호와께서 Хермоны 그걸 шүүдэр 명하신 адил юм. 곧 Учир нь тэнд эзэн 영생이로다. өрөөлийг мөн хамийг тушаасан билээ. 예, 교회의 모습을 성령의 감동하심을 통해서 다윗을 통해 기록해 놓으신 겁니다. Яг чуулганы дүр төрхийг ариун сүнсээр хөдөлгөгдөөд Давидаар дамжуулаад энэ үгийг хэлж өгсөн байна. 1절의 모습을 보면 교회의 모습을 하나님께서 선하고 아름답게 보신다는 것을 알 수 있죠. Яг нэгдүгээр ишлэлээр дамжуулаад энэ чуулганы нэг болчихсон байгаа нэгдмэл дүр төрхийг бурхан ямар их сайханд тооцож ямар их таалдаг вэ гэдгийг мэдэж болж байна. 2절의 기름은 성령을 의미할 겁니다. Хоёрдугаар ишлэлээр гарч байгаа энэ тос гэдэг нь ариун сүнсийг илэрхийлж байгаа. 교회 가운데는 성령의 인도하심이 흐르는 곳입니다. Тийм учраас энэ чуулган гэдэг маань ерөөсөө л ариун сүнсний тэр тос урсаж байдаг тийм газар. 3절의 이슬은 하나님의 은혜를 의미한다고도 할 수 За 있습니다. 3дугаар ишлэлээр гарч байгаа энэ шүүдэр гэдэг нь бурханы нэгүслийг хэлж байна. 결국 교회는 하나님의 은혜가 임하는 곳이죠. Тийм учраас энэ чуулган гэдэг маань ерөөсөө л бурханы нэгүсэл дээр нь заларч байдаг тийм газар. 성령의 인도하심 가운데 하나님의 은혜가 내려질 때 Ариун сүнсний удирдамжаар бурханы нэгүсэл чуулган дээр бууж ирэх үед 교회에 축복이 주어집니다. чуулган өрөөгддөг бахан. 무엇입니까? Энэ юу вэ? 영생. Мөн хам юм аа. 바로 생명의 역사가 이루어진다라는 겁니다. Тийм учраас мөн хам гэдэг чинь нөгөө ам аврагдах тийм ээ тийм үйл ажиллагаа хэрэгжинэ гэсэн. 그러니까 교회가 주님 안에서 하나가 될 때 Тийм учраас энэ чуулган маань эзний дотор нэг болж нэгдэх үед 정말 한 마음 한 뜻이서 성령의 인도하심을 받으며 하나님의 은혜를 받을 때 нэг зүрх сэтгэлтэй болоод ариун сүнсний удирдамжийг аваад нэгдэх үед 그때 전도의 역사가 이루어지는 겁니다. яг тэр үед тэр чуулганаар дамжуулаа сайн мэдээ тараагдана гэсэн. 교회가 하나 되지 못한 상황에서 복음의 역사가 아무리 크게 이루어져도 Чуулган нэг болоогүй байж байхдаа сайн мэдээ хичнээн хүчтэй тараагдсан. 그것은 죄송하지만 껍데기일 뿐인 복음의 역사일 수 있습니다. Тэр хүлцэл өчий тэр бол зүгээр л хальс төдийл сайн мэдээ байна. 사랑이 없는 곳에서 어떻게 사랑이 전해지겠습니까? Ямар ч хайр байхгүй тийм газар яаж хайр дамжуулагдах юм бэ? 사랑이 없는 곳에서 하나님의 은혜의 사랑이 어떻게 전해지겠습니까? Ямар ч хайр байхгүй газар яаж бурхны нэгүслийн хайр дамжуулагдах юм бэ? 그래서 전도하기 전에 먼저 형제자매인들을 사랑해서 하나가 되어야 합니다. Тийм учраас үнэхээр л нэг сайн мэдээ тараах гэж байгаа бол эхлээд ахын дүүсийгээ хайрлаж ахын дүүстэйгээ нэг цул болох хэрэгтэй. 요한복음 13장에도 예수님께서 제자들에게 사랑을 명령하셨잖아요. Йохан 13 дугаар бүлэг дээр ч гэсэндээ Есүс шавнартаа хайрын талаар онцолж хэлсэн байдаг. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. Би та нарыг яаж хайрлсны адил та нар ч бас бие биенээ тэгж хайрлаарай. 근데 사랑하면 어떤 일이 생겨요? хайрлах юм бол юу болно гэсэн бэлээ? 사람들이 너희가 내 제자인 줄 알리라. Тийм ээ. Та нар бие биендээ хайртай байваас та нарыг миний
шав гэдгийг хүмүүс мэдэх болно гэсэн. 그때 진정으로 하나님의 사랑이 전해지고 제자가 생기는 역사가 이루어지는 겁니다. Тэр үед л жинхнээсээ бурхны хайр дамжуулагдах нь байна. Тэгээд олон хүмүүс бурхны шав болж болно. 그래서 예수님께서도 이렇게 기도하셨어요. Тийм учраас Есүс ч гэсэндээ ингэж залбирсан байна. 요한복음 17장 Иохан 17 дугаар бүлгээс олж харъя. 21절입니다. 17-гийн 21-р эшлэл байна. 요한복음 17장 21절 Иохан 17-гийн 21-р эшлэл байна. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Энэ нь 아버지께서 эцэг 내 та миний 안에 дотор, 내가 아버지 би 안에 таны 있는 дотор 것 байгаатай 같이 адил 저희고 тэд 더 бүгд нэг 하나가 байхын 되어 тулд 우리 бөгөөд 안에 мөн 있게 тэд 하사 бидний дотор 세상으로 байж та 아버지께서 намайг 만드신 илгээсэн гэдэгт ертөнцийг итгүүлэхийн тулд билээ. 자, 이 말씀을 한마디로 요약하면 하나됨의 역사입니다. Тэгэхээр энэ үгийг юусоо ганц л үгээр илэрхийлье гэх юм бол нэгдмэл байдлын үйл ажиллагаа гэж хэлж байна. 성부 하나님, 성자 예수님, 성령 하나님은 하나이시죠. Тийм учраас ариун эцэг бурхан, ариун хүү бурхан, ариун сүнс бурхан гуруулаа нийлээд нэг шүү дээ. 그리고 그 삼위의 하나님을 통해서 구원받은 성도들의 모임인 교회가 하나입니다. Тэгээ гуруулаар оршин байгаа тэр бурханы удирдамжаар явж байгаа энэ чуулганч гэсэндээ нэг. 그 모든 것이 하나가 될 때 세상으로 아버지께서 나를 보내주신 것을 믿게 하옵소서. Тийм учраас эдгээр бүхий л зүйлс нэг байхын тулд бөгөөд тэд бидний дотор бас та намайг илгээсэн гэдэгт ертөнцийг итгүүлэх 하나님께서 тулд. 예수님을 구원자로 보내셨잖아요. Бурхан Есүсийг энэ дэлхий рүү аврагч болгож илгээсэн. 이 세상에 그리스도로 보내셨잖아요. Энэ ертөнц дээр Христ болгож илгээсэн. 모든 사람을 주님 안에서 하나 되게 하시기 위해서 보내셨잖아요. Бүхий л хүмүүсийг эзэн дотор нэг болгохын тулд илгээсэн байна. 그것을 믿게 된다라고 Тэгээ 말씀하시잖아요. түүнд итгүүлэхийн тулд юм аа гэсэн. 그때 전도가 이루어지는 겁니다. Тэгэхээр нэг болсон цагт сайн мэдээ тараагддаг байна. 열심히 전도하는 것보다 선행되어야 될 일은 먼저 하나가 되는 것입니다. Тийм учраас хичээнгүйлэн сайн мэдээ тараахаас илүү эхлээд нэн тэргуунд байх ёстой зүйл нь юу вэ гэхээр нэг болж нэгдэх явдал байна. 형제 자매님들이 서로 사랑하는 것입니다. Тийм ээ. Энэ сууж байгаа ахын дүүс нэг нэгнийгээ хайрлах явдал юм 근데 шиг. 하나가 되는 것은 결코 쉬운 일은 아니에요. Гэтэ нэг болж нэгднэ гэдэг бол бас тийм амар хялбар хэрэг биш шүү дээ. 우리는 너무 서로 다 다르거든요. Ягаад гэхээр бид бүхэн хитрхи өөр ялгаатай учраас тийм. 성격도 다르고 Зан аашин ч өөр байна. 표현하는 방법도 다르고 Ямар нэгэн сэтгэл хөдлөлөө ч юм уу бодлоо илэрхийлж байгаа арга хэлбэр нь ч гэсэндээ өөр байгаа. 지금까지 성장하면서 익혔던 모든 것들이 다 다릅니다. Өнөөдрийг хүртэл өсөж том болонгоо биедээ суулгаж асан зуршил амьдралын хэв маяг нь ч гэсэндээ өөр байгаа. 그래서 물론 우리는 주님 안에서 하나가 될 수 있지만 Тийм учраас мэдээж хэрэг бид бүхэн эзэн дотор нэг болж чадахын хувьд бол чадна. 우리가 아무것도 하지 않는데 저절로 하나가 되는 것은 결코 아닌 겁니다. Гэхдээ бид бүхэн юу ч хийхгүй зүв зүгээр сууж илаа гэд эн чинь автоматар нэг болж нэгдэн гэсэн юм байхгүй шүү дээ. 하나가 되기 위해서 노력하는 사람이 돼야 되는 Тийм 거예요. учраас нэг болж нэг цул болохын тулд хичээдэг хүн болох 자, хэрэгтэй. 에베소서 За Эфес номноос олж харъя. 에베소서 4장 Эфес 4-р бүлэг байна. 3절입니다. 4-ийн 3. 같이 읽죠. Хамт уншицгаая. Амар 평안에 тайвны 매는 холбоосон 줄로 сүнсний 성령의 하나 нэглийг 되게 하신 хадгалахыг 것을 хичээх тун. 힘써 지키라. 성령님은 우리를 주님 안에서 하나가 되게 하고 계십니다. Тэр ариун сүнс болохоор бид бүхнийг энэ чуулган дотроо нэг болгож байгаа. 그런데 그것만 믿고 우리가 해야 될 것은 아무것도 없다라고 하신 것이 아니죠. Гэхдээ түүнд нь итгээд л бид бүхэн юу ч хийлгүүгээр ингээл зүв зүгээр сууж байхад болно гэгүй байна. 성령의 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. Харин ариун сүнсний нэг болгочихсон байгаа зүйлийг хадгалахын тулд хичээх тун гэсэн байна. 하나된 교회 안에 있는 우리 형제 자매님들 각각이요 힘써야 되는 겁니다. Нэг олчихсан байгаа энэ чуулганыг бүрдүүлж байгаа гишүүн нь би өөрөө учраас энэ сууж байгаа хүн нэг тус бүр хичээл зүтгэл гаргах хэрэгтэй гэсэн. 교회가 하나가 되기 위해서 힘쓰는 내가 되어야 되는 겁니다. Чуулган байна нэг болж нэг цул болохын тулд хичээдэг би гэдэг хүн болох 그러면 хэрэгтэй. 이제 2절의 모습들이 우리 각자에게 필요하겠죠. Тэгхийн тулд энэ 2-р ишлэлээр гарч байгаа дүр төрх бидний хүн нэг тус бүрт байх хэрэгтэй. 겸손해야 되고 Даруу байх хэрэгтэй. 온유해야 되고 Дүлгөөн зантай байх хэрэгтэй. 오래 참아야 되고 Тэгээд би биенийг хүлцэн твчдэг байх хэрэгтэй. 사랑으로 용납해 주어야 될 겁니다. Тэгээ бас хайраар нэг нэгнийгээ удаан твчиж хүлээж авах. 그냥 교회니까 자연스럽게 하나가 된다라고 이렇게 생각하시면 안 되고요. Зүгээр л одоо нэг чуулган болчихсон учраас зүг зүгээр эн чин автоматар хар аяанда нэг болно гэсэн. 내가 더욱 겸손해질 때, Би илүү даруу болох үед, 내가 더욱 온유해질 때, би
Би илүү дүлгөөн болох үед. 내가 더욱 오래 참을 때, Би илүү удаан хүлцэн 내가 төвчих 더욱 үед. 사랑으로 형제자매들을 용납할 때 Би хайраар ахан дүүсээ хүлээж авах үед 하나님께서 교회를 만드신 목적처럼, Бурхан чуулганыг бий болгосон тэр зорилго шиг. 그리고 교회가 힘있게 복음의 역사를 이루어가는 조건이 되는 것처럼 Тэгээ чуулган нэг болоод энэ чуулганаар дамжуулаад тэрхүү ажил гүйцэлдэх хэрэгтэй шиг. 진정으로 하나가 될 수 있다라는 겁니다. Яг жинхнээсээ ингэж нэг болж чадна гэсэн үг тэгсэн цагт. 항상 내 자신을 말씀 앞에서 돌아봐야 됩니다. Тийм учраас бид бүхэн үргэлж энэ үгийн өмнө өөрөө өөрийгөө эргэж харж байх хэрэгтэй. 나는 교회가 하나 되게 하기 위해 노력하는 사람인가? 여러 가지로 나뉘어지게 하는 За 사람인가? би энэ чуулганаа нэг болгодог хүн нь юм уу? Эсвэл энэ чуулганыг дундуур нь салган тусгаарладаг хүн юм болов уу? 하나 되게 하는 대표적인 모습이 바로 기도원을 통해 나타나잖아요. Тэр чуулган нэг болж байгаа энэ дүр төрхийг 기도원. Гидеоноор дамжуулаад хэлж өгсөн байдаг. 사사기 8장 За шүүгчд 8 дугаар бүлгээс олж харцгаая. 사사기 8장입니다. Шүүгчд 8 дугаар бүлэг 1절에서 3절입니다. 8-ын 1-ээс 3. 같이 읽어보죠. За хамт уншицгаая. 에브라임 Тэр цагт Эфраимын ирчүүд Гидеонд та бидэнд яагаад ийн хандаж Медианчуудын эсрэг тулалдахаар хөдлөхдөө биднийг дуудсангүй гэд түүнийг хатуу зэмлэв. Харин Гидеон тэдэнд та нартай харьцуулахаар миний үйлцэн зүйл юу байх вэ? Абиезрийн усан үзмийн ургацнаас Эфраимын жимсний хаягдлан дээр босоо. Бурхан та нарын гарт Медианы ноёд Орев Зеб нарыг тушаав. Та нартай харьцуулахаар юуг би хийсэн юм бэ? Хэмээн Гидеоныг өчгөд тэдний уур хилэн намдав. 하나님께서 기드온과 300용사를 통해서 미디안 군대를 물리치신 사건은 잘 아시잖아요. За бурхан Гидеон болоод Гидеоны 300 хүчит ирсээр дамжуулаад Медианчуудыг бүрэн төгс бут цогсон талаар хагуулгыг та бүхэн маш сайн мэдж байгаа. 기드온은 자기가 원하는 대로 자기의 조건대로 300용사를 골랐던 것이 아니었죠. Гидеон болохоор өөрийнхөө бодлын дагуу өөрийнхөө хүсэж байгаагийн дагуу тэр 300 хүчит ирсийг сонгоогүй. 하나님이 말씀하신 그 조건에 부합하는 사람만을 골랐던 것이었습니다. Харин бурхны айлдаж байгаа тэр болцолтой нийцсэн тэр хүсэлтэнд нийцсэн хүмүүсийг л тэр дундаа сонгож авсан. 그리고 하나님의 말씀에 순종함으로써 미디안과의 전쟁에서 승리하게 되잖아요. Тэгээ бурхны үгэнд дуулууртай байж чадсандаа Медианчуудтай дайтах тэрхүү дайд ялалт байгуулж чадсан. 근데 이제 전쟁의 마지막 부분에 에브라임 사람들의 도움을 조금 받았던 겁니다. За гэтэл одоо дайн яг дуусахын алдад одоо Эфраимчуудаас тусламж авсан байгаа 그 байхгүй. 도망치는 사람들을 에브라임 사람들이 쫓아가서 물리쳤는데 За тэгээ зогтож явж байсан хүмүүсийн араас Эфраимчууд хөөж очоод тэдгээр хүмүүсийг хүүс тэмтрээд ирсэн. 이제 그리고 나서 기드온에게 와서 이렇게 다툼을 걸고 있는 거예요. За тэгээ түүнийхээ дараа Гидеон дээр ирчгээд одоо муудалцъя гэж байна. 왜 우리 부르지 않았냐? Яагаад бид нарыг дуудаагүй юм бэ? 너 우리 무시하냐라고 시비를 건 겁니다. Ер нь бид нарыг үл тоомсорлоод байгаа юм уу гэсэн байна. 기드온 입장에서 얼마나 억울하겠어요. Тэгэхээр Гидеоны талаас бодоод үзэх юм бол ямар их гомдолтой санагдах вэ? 내가 너희들 못 오게 한 것도 아니고 Би та нарыг дуудахгүй бай гэсэн 난 юм шиг. 하나님께서 명령하신 것에 순종해서 했을 뿐인데. Харин би бурхны айлцсан тэрхүү үгэнд тэрхүү тушаалан дуулууртай л байсан төдий. 그런데 뭐 구구절절 핑계도 대지 않고 Ямар нэгэн олон янзын шалтак хэлээгүй. 그렇다고 강한 어조로 다투지도 않고 Тэглээгээд ин Гидеон миний сэтгэл санаа таагүй байна гэ хүчтэй үгийг амнаасаа гаргаж муудалцаагүй. 에베소서 4장의 모습을 그대로 나타내잖아요. 네. 에베소서 4장에 있는 모습을 그대로 나타냅니다. Харин Эфес 4-р бүлэг дээр гарч байгаа тэр үгийг яг байгаа тэр чигээр нь энэ дээр харуулж байна. 정말 겸손하고 온유하고 오래 참고 사랑으로 용납하는 모습으로 Үнэхээр даруй байсан байна, дүлгөөн байсан байна, удаан хүлцэн твцсэн байна. Тэгээд тэднийг хайрлсан байна. 아유, 내가 한 것은 당신들이 한 일에 비해서는 아무것도 아니다. Тийм учраас яг би та нартай харьцуулахаар юу хийсэн юм бэ? 당신들이 한 일이 최고의 일이다. Харин ч эсэргээрээ та нарын хийсэн зүйл чинь хамгийн мундаг нь байсан. 하나님께서 당신을 가장 귀하게 사용하신 것이다. Бурхан Эфраимчууд та нарыг хамгийн эрхмээр хэрэгэлсэн юм шүү. 자신을 낮추고 그 온유한 말로써 하나가 되게 한 겁니다. Тийм учраас Гидеон өөрийгөө дарууд ордуулгоод тийм ээ үнэхээр дүлгөн зангаар энэ хүмүүстэй харьцсан байна. 이 모습이 우리가 교회 안에서 필요한 모습이라고 할 수 있을 Яг 거예요. энэ дүр төрх чуулган дотор байгаа бид бүхэнд хэрэгтэй болов уу гэж бодогдож байна. 왜 우리가 억울할 때가 없겠습니까? Яагаад бид бүхэн гомдолтой санагдахгүй 왜 гэж? 우리도 교회 안에서 자존심 상할 때가 없겠습니까? Яагаад чуулган дотор байж ах үед миний нэр төр сэвтгэхгүй 여러 вэ? 가지 다투고 싶은 상황들이 분명히 생기죠. Олон янзын муудалцчихмаар хэрэлцчихмээр тийм нөхцөл байдал яагаад үүсэхгүй гэж. 그런데 다툼은 아무 유익이 없다라고 말씀해 주신 것처럼 Гэхдээ энэ муудалцаан гэдэг чинь ямар ч үр ашиг болдоггүй юмаа гэсэн үг юм 교회 байна.
밖에서의 다툼도 아무 유익이 없지만 Чуулганы гадна муудалцаж байгаа муудалцаан ч ямар ч үр ашиг байхгүй. 교회 안에서는 더욱 그런 겁니다. Тийм юм бол чуулган дотор бол бүр илүү тийм байдаг байна. 형제 자매인들과 다툰다. Ахан дүүстэйгээ муудалцлаа. 형제 자매인들과 감정적으로 싸운다. Ахан дүүстэйгээ өстө сэтгэл санааныхаа дагуу сэтгэл хөдлөлийнхөө дагуу 형제 хатуу хэлчихлээ. 자매인들과 하나 되지 못한다. Тэгээ ахан дүүстэйгээ нэг болж чадсангүй. 그것은 죄송한 말씀이지만 하나님을 대적하는 일과 마찬가지인 거예요. Тэгэхээр энэ тал дээр би уушлал гуйнга та бүхэн нэг зүйл хийлий. Энэ бол бурхныг эсэргүүцэж байгаа явдал шүү. 하나님은 하나 되게 하시기를 힘쓴다라고 말씀해 주셨잖아요. Бурхан нэг болж нэгдлийг хадгалахыг хичээгтэн гэж гарцаагүй айлцсан 그런데 байна. 내가 하나가 되지 못하게 다툰다면 Гэтэл би нэг болж чадхааргүйгээр зүгээр өөрөө гол дүр нь болсон муудалцсан явж. 앞에 있는 형제 자매님들과 싸우는 게 아니라 하나님과 싸우는 것이라고 할 수 있고 Хэрвээ тэгж байгаа бол би зүгээр эсрэг тал зогсож байгаа, урдаа зогсож байгаа ахан дүүстэйгээ муудалцж байгаа юм биш. Харин бидний дээр байгаа, биднийг харж байгаа бурхныг эсэргүүцэж байгаа хэрэг. 그냥 한 사람과 싸우는 게 아니라 복음의 역사를 내가 방해하는 것과 마찬가지의 일이 되는 겁니다. Зүгээр нэг хүнтэй муудалцж байгаа биш. Харин бүхэл бүтэн сайн мэдээний ажилд би саа дотор учруулж байгаа хэрэг шүү. 자, 안디옥 교회는 여러 사람들이 모인 곳이었고 하나 된 곳이었습니다. Антиох чуулган бол маш олон хүмүүсийн цугалсан байсан газар тэгэхдээ нэг болсон 우리 чуулган 문교회 байсан. 교회도 다양한 사람들이 모여 있죠. Тийм учраас энэ Монгол чуулганд ч гэсэндээ маш олон янзын хүмүүс цугалсан байгаа. 주님 안에서 하나가 되어야 합니다. Гэхдээ эзэн дотор нэг болох 그리고 хэрэгтэй. 우리 한 명 한 명은 하나가 되기 위해 힘쓰는 사람들이 되어야 합니다. Тэгээд бас энэ сууж байгаа бидний хүн нэг тус бүр нэг болоход нь гол тусалдаг, нэг болгодог хүн нь болох хэрэгтэй. 자, 하나 된 교회를 통해서 주님은 복음의 역사를 크게 이루어 주실 겁니다. Тийм учраас нэг болчихсон байгаа, нэгдмэл болчихсон байгаа чуулганаар дамжуулаад бурхан сайн мэдээний ажлаа явуулдаг шүү. 그리고 두 번째 교훈은요. За хоёр дахь сургамж байна. 바로 안디옥 교회는 성령의 인도하심을 받는 교회였습니다. Антиох чуулган ариун сүнсээр удирдуулдаг чуулган байсан. 자, 바나바와 사울을 해외 선교사로 파송을 하잖아요. За Барнаб Саул хоёрыг болохоор гадаад руу тийм ээ өөр харь орн руу сайн мэдээ тараагч болгож илгээсэн байна. 사람들이 의견을 모아서 보낸 것이 아니었습니다. Гэхдээ тэр хоёр хүнийг явуулахдаа хүмүүсийн саналыг хурааж байгаа тэр хүмүүсийг явуулсан юм биш. 성령님의 지시가 있었던 거예요. Харин энэ дунд гарцаагүй ариун сүнсний удирдамж байсан. 다시 사도행전 13장 가보죠. За дахиад Үйлс 13 руугаа эргэж очие. 사도행전 13장입니다. Үйлс 13 дугаар бүлэг байна. 예, 2절 13-ийн 2. 같이 읽겠습니다. За хамт уншицгаая. 주를 Тэднийг эзэнд 섬겨 үйлчилж мацаг барьж байх үед ариун сүнс миний дуудсан 성령이 үйлчлэл 가르쳐 Барнаб 내가 Саул 가르치기는 нарыг надад тусгаарлагтун гэв. 성령님께서 안디옥 교회에 어떤 방식으로 이 뜻을 나타내셨는지는 모르겠습니다. Тийм учраас ариун сүнс яг Антиох чуулганд ямар хүслийг гүйцэлдүүлэхийн тулд яг энэ зүйлийг явуулсан бэ гэдгийг бол мэдэхгүй. 뭐 음성으로 들려주셨는지 Одоо яг ямар хэлбэрээр хэр дуу хоолоогоороо үзэгдсэн юм уу? 아니면 환상을 통해 보여주셨는지 Эсвэл ямар нэгэн үзэгдлээр дамжуулаад ингэж хэлсэн юм уу? 아니면 어떤 일꾼의 입을 통해서 이야기해 주셨는지 Эсвэл ямар нэгэн чуулган дотор байгаа ажилчны амаар нь дамжуулаад ингэж хэлсэн юм уу? 그런데 분명한 것은 그것은 사람의 뜻이 아닌 성령님이 말씀하신 거라고 분명하게 선언하고 있잖아요. Гэхдээ хамгийн тодорхой зүйл нь юу вэ гэхээр энэ хүний үзэл санааны үүднээс энэ хоёр хүн илгээгдсэн юм биш харин ариун сүнсний удирдамжаар явлаа гэсэн байна. 사도행전에 보면 교회 안에서 중요한 일들을 결정하는 모습들이 나오는데 Үйлс номыг харах юм бол маш олон чухал шийдвэрлэх үеуд гарч ирсэн талаар уншиж болно. 그 모든 결정 가운데에는 성령님이 하셨다라는 표현이 기록되어 있습니다. Тэр олон шийдвэр гаргах тухайн цаг мөчид ариун сүнс тэгж үгээ айллаа ариун сүнсний удирдамжаар гэдэг үгс маш олон удаа давтагдж 여기 байгаа. 13장 4절에도 두 사람이 성령의 보내심을 받았다라고 되어 있죠. 13-ийн 4-р эшлэл дээр ч гэсэндээ ийхүү ариун сүнсээр илгээгдсэн тэд гэсэн байна. 그리고 사도행전 16장입니다. За тэгээ Үйлс 16 дугаар бүлэг байна. 6절 7절 16-гийн 6-7 같이 읽죠. хамт уншия. 성령이 Азид үг тунхаглахыг 아시아에서 ариун сүнс хоригдсан тул тэд Фруг болон Галатийн нутгаар дайран өнгөрч Мусиад ирээд Битүүн явхаар завдан байтал Есүсийн сүнс зөвшөөрсөнгүй. 예.
사도 바울이 전도 여행을 계획하고 있는데 За Илч Паул болохоор сайн мэдээний аянд явахаар төлөвлөж ирсэн байна. 사도 바울은 1차 전도 여행에 다녀왔던 지역을 다시 한번 돌아보고 싶은 마음이 있었습니다. Илч Паул болохоор сайн мэдээний 1-р аянд аль хэдийн яваад ирчихсэн байгаа газраараа би дахиад нэг тойрмоор байна гэж бодсон байна. 근데 막으셨어요. Гэтэл түүнийг нь зөвшөөрсөнгүй гэсэн байна. 누가요? Хэн зөвшөөрөөгүй гинүү? 성령님이. Тийм ариун сүнс. 그리고 마게도냐 지역으로 길을 열어 주셨던 겁니다. За тэгээ Македон руу явахаар замыг нь нээж өгсөн байна. 이제 뒤에 이어지는 내용을 보면 하나님께서 더 크고 놀라운 일을 계획하셨다라는 것을 볼 수 있잖아요. Тэр үүний дараа үргэлжилж байгаа ишлэлүүдийг нь уншаад үзэх юм бол бурхны зөвшөөрөөгүй тэр шалтгаан бол илүү том ажлыг явуулахын тулд байсан юм байна гэдгийг мэдэж байна. 그 두아디라 성의 자주 형사와 그의 가족들을 구원할 계획을 갖고 계셨기 때문에 За Туатер хотод амьдарч исэн тэрхүү нийл ягаан бүс давуу худалдаалдаг хүний гэр бүлийнхэн ч гэсэндээ аврагдах төлөвлөгөөг тийм зохиолчихсон 그 байсан. 감옥을 지키는 간수와 그 가족들을 구원할 계획을 가지고 계셨기 때문에 Тэгээ шоронгийн тимээ өнөх хуйг тэдний гэр бүлийнхэн аврагдах тийм төлөвлөгөөг бурхан төлөвлөчихсөн байсан. 그 마게도냐 지역과 그 남부의 아가야 지역에 복음을 전할 계획을 갖고 계셨기 때문에 사도 바울의 계획을 막으셨던 겁니다. Тэр Македон болоод Ахагийн нутгуудаар явах юм бол маш олон аврагдах хүмүүс байгаа шүү гэдгийг л мэдэж байсан учраас тийшээ явах замыг л нээж өгсөн биз шүү дээ. 하나님은 교회를 통해 하나님의 계획을 나타내십니다. Тийм учраас бурхан чуулганаар дамжуулаад өөрийнхөө хүслийг илчилдэг байна. 때로는 그것이 여러 가지 방법으로 나타낼 때도 있지만 Энэ нь маш олон янзын аргаар, олон янзын тийм ээ зүйлээр илэрч гарч ирж болно. 때로는 뭐 한 사람의 뜻으로 나타내어질 때도 있고 Заримдаа нэг хүний хүслээр ил гарч ирэх үе байна. 또는 여러 사람들의 의견의 합으로 나타내어질 때도 있고 Эсвэл олон янзын хүмүүсийн бодлоор хүслээр гарч ирэх ч үе байна. 또 때로는 어쩔 수 없는 상황 가운데 글로 가는 방향들도 있지만 Эсвэл заримдаа яах ч аргагүй учраас одоо энэ л зам юм байна гэ тэр замаар явах ч үе байна. 분명한 것은 교회의 모든 길에는 성령님의 인도하심이 있다는 겁니다. Гэхдээ тодорхой зүйл нь юу вэ гэхээр чуулганы явж байгаа бүхий л зам донд ариун сүнсний удирдамж байдаг юм а гэх 우리가 үнэ. 이것을 통해서 교회를 올바르게 이해해야 합니다. Тийм учраас бид бүхэн энэ зүйлээр дамжуулаад чуулганыг маш зөвөр ойлгох хэрэгтэй. 교회는 결코 사람의 뜻에 의해 운영되는 곳이 아닙니다. Энэ чуулган гэдэг чинь зүгээр нэг хүний хүслээр, хүний бодлоор явж байдаг газар биш байх. 앞에 있는 몇몇 사람에 의해 결정되는 것이 아니라 Урд байгаа үйлчилж байгаа чуулганыг удирдаад авч явж байгаа хэдэн хүмүүсийн хүслээр чуулган явдаг юм шиг. 목사님에 의해 결정되는 것이 아니라 Эсвэл пастрийн үзэл бодлоор явагддаг юм шиг. 성령님의 뜻 가운데 결정되는 거예요. Харин ариун сүнсний удирдамжийн дагуу энэ чуулган явж байгаа 그 шүү. 방법은 여러 가지가 있을 수 있겠지만 Арга барил нь илэрж байгаа арга зам нь өөр өөр байж болно. 분명한 것은 교회의 뜻 가운데는 성령님의 인도하심이 있다라는 겁니다. Гэхдээ тодорхой зүйл нь юу вэ гэхээр чуулганы бүхий л хүсэл донд явж байгаа зам дунд нь ариун сүнсний удирдамж хүсэл байгаа гэдгийг санах хэрэгтэй. 자, 우리가 그것을 이해할 때 항상 교회의 뜻에 잘 순종할 수 있습니다. Тийм учраас бид бүхэн үүнийг маш сайн ойлгоод авчихсан байгаа цагт чуулганыхаа хүсэлд уулууртай амьдрч чадна. 그것은 사람의 뜻이 아닌 성령님 하나님의 뜻이기 때문입니다. Хүмүүсээ энэ болохоор тийм ээ хүний хүсэл биш харин ариун сүнсний бурхны хүсэл учраас тийм байна. 근데 간혹 가다가 이 교회의 결정보다 내 생각이 더 좋을 것 같은데 이런 생각이 들 때도 있잖아요. За гэхдээ бас ингээд явж итэл тийм ээ буруудчих юм бол за миний одоо энэ бодол илүү зүгээр юм биш үү? Чуулганы хүслээс илүү гэсэн тийм бодол төрөх үе байна. 뭐 이제 저는 청년 시절에 그런 경험을 해봤습니다. За би болохоор залуу байж байгаа үедээ залуучуудад байхдаа нэг ийм зүйл мэдэрч 어떤 ирсэн. 교회 학교 일을 진행하는 데 있어서 За нэг чуулганы сургуулийн нэг ажил явагдахаар болсон. 교회에서 어떤 일을 결정해 주셨는데 За тэгэл чуулганаас нэг юм шийдвэр гаргахгүй юу? 근데 제 생각에는 제 계획이 훨씬 더 좋아 보이는 거예요. Гэтэл яг үнэндээ чуулган тэгэрэй гэж хэлсэн ч гэсэн миний бодчихсон байсан бодол миний төлөвлөгөө арай илүү дээр юм шиг санагдаад явчихгүй юу? 교사들에게도 더 좋을 것 같고 Багш нарт энийгээ хэлэх юм бол багш нар ч гэсэндээ дуртай байх юм шиг байна. 학생들에게도 더 좋을 것 같은 겁니다. Тэгээ сурагчид маань ч гэсэндээ тэр нь илүү үр ашигтай юм шиг санагдаад 그러니까 байна. 교회가 결정을 했음에도 불구하고 제 마음에서 자꾸 아멘이 안 되는 거예요. Тийм учраас чуулган ингэж хийгээрэй гэж төлөвлөөд өвчгсөн байж байхдаа л миний зүрх сэтгэл дотор ерөөсөө амен гарч ирдэг. 근데 그때 이제 하나님께서 이 말씀을 보여주셨어요. Яг тэр үед бурхан надад энэ үгийг харуулсан. 그리고 지금은 이 말씀을 붙잡고 살아갑니다. Тэгээ би одоо ч гэсэндээ энэ үгийг зууран бариад амьдарч байгаа. 자, 빌립보서 За 3장입니다. Филиппо 3 дугаар бүлэг рүү явж очие. 빌립보서 3장 Филиппо 3 15절입니다. 3-ын 15. 빌립보서 3장 15절. Филиппо 3-ын 15 байна.
16절까지 같이 읽어보도록 하겠습니다. 15 16-г хамт уншия. Тиймээс төлөвшсөн бид бүхэн ийм бодолтой байцгаая. Хэрв ямар нэгэн юмд та нар өөр бодолтой аваас үүнийг чинь бурхан та нарт илчилж өгнө. Гэвч хүрснээ л зуурцгаая. 혹시 우리가 무엇인가 다른 생각을 갖고 있을 때에는 Хэрв ямар нэгэн юмд та нар өөр бодолтой аваас 하나님께서는 그것도 드러내실 것이다. үүнийг чинь бурхан та нарт ил болгож өгнө гэсэн. 교회를 통해서는 반드시 하나님의 뜻이 나타날 것이다. Тийм учраас энэ чуулганаар дамжуулаад гарцаагүй бурханы хүсэл ил гарч ирнэ. 그래서 어디까지 이르렀든지 그대로 행할 것이라. Тийм учраас хүрснээ л зуурцгаая 자, гэсэн. 여러분 생각해 보세요. За хүмүүсээ бодоод үзээрэй. 내가 교회를 사랑하는 마음이 크겠습니까? 하나님이 교회를 사랑하시는 마음이 크겠습니까? Хүмүүсээ би чуулганыг илүү их хайрладаг болов эсвэл бурхан чуулганыг маань надаас илүү их хайрладаг болов. 내가 지혜가 좋겠습니까? 하나님의 지혜가 더 좋겠습니까? Би илүү мэрэгэн ухаантай болов бурханы мэрэгэн ухаан илүү агуу болов. 형제자매님들의 유익을 내가 더 생각하겠습니까? 하나님께서 더 생각하시겠습니까? Ахан дүүсийн маань ирэх ашгийг би илүү их бодож байгаа болов бурхан ахан дүүсийн маань ирэх ашгийг илүү их бодож байгаа болов. 뭐 이것은 뭐 입으로 대답을 하지 않아도 될 만큼 너무나 분명한 사실이잖아요. Үүнийг бид бүхэн заавал энэ урууламаараа илэрхийлээ тайлбарлаад авах шаардлага байхгүй мэдээж ин хэрэг байна. 하나님이 교회를 더 사랑하시고 Бурхан чуулганыг илүү их хайрлаж байна. 하나님은 지혜가 완전하신 분이고 Бурханы мэрэгэн ухаан бол төгс төгөлдөр байж таа. 하나님은 형제자매님들의 유익을 더 생각하시는 분입니다. Тэгээд бурхан чуулганы ахан дүүсийн маань ирэх ашгийг надаас илүү нэн тэргүүнд тавьж байж таарна. 더라는 말은 부족할 정도로 사랑과는 비교도 안 될 완전한 것으로 생각하시는 분이잖아요. Тийм учраас илүү гэдэг үгийг хилээдэж байх шаардлагагүй хитрхи төгс төгөлдрийг өөртөө эзэмшсэн нэгэн бол бурхан. 근데 교회가 잘못된 방향으로 가는 것을 하나님이 내버려 두시겠습니까? Тийм байхад хэрвээ чуулган нь буруутаад чуулган тэр хаяараа буруу замаар явж ивэл бурхан зүгээр зөнд нь хайчихна гэж юу? 유익이 되지 않는 방향으로 가는 걸 그냥 내버려 두시겠습니까? Ямар ч үр ашиггүй, ямар ч хэрэгцээгүй зүг чиг рүү чуулган яваад авах юм бол бурхан түүнийг нь хараа зүгээр зөнд нь хайчих уу? 결코 내버려 두지 않는 겁니다. Ерөөсөө зөнд нь хаяхгүй гэж байгаа. 사도 바울의 1차 전도 여행은 전도했던 교회를 다시 돌아보는 것이 최고의 유익이라고 생각했지만 Ич Паулийн хувьд за сайн мэдээний 1-р аянд би яваад хойроод ирсэн газраараа дахиад нэг явах нь илүү үр дүнтэй байхаа гэж бодож исэн байна. 하나님은 더 크고 좋은 계획을 갖고 계셨던 거잖아요. Гэхдээ бурхан бол Паулийн үзэл бодлоос хэд дахин илүү давсан, илүү сайн аргыг төлөвлөсөн байсан байна. 아마 사도 바울이 그 성령님의 뜻 가운데 순종하지 않았다면 그 크고 놀라운 계획을 경험하지 못하게 된 겁니다. Тийм учраас магадгүй Илч Паул бурханы хүсэл, бурханы үгэнд дуулууртай байгаагүй бол тэр агуугаар явагдаж байгаа ажлыг өөрийн биеэр мэдрэх боломжгүй байжээ. 우리도 교회 안에서 마찬가지인 거예요. Хүмүүсээ тэгэхээр бид бүхэн ч гэсэндээ чуулган дотор ийм байх хэрэгтэй байгааз. 지금 당장은 어떤 교회의 계획이 뭔가 내 마음에 맞지 않을 수 있어도 Яг одоо чуулганы маань хүсэл, чуулганы маань гаргаж байгаа шийдвэр миний бодож байгаатай зөрч болно. 내 생각 가운데 더 좋은 계획인 것 같은 마음이 있어도요. Миний бодол, миний төлөвлөгөө илүү дээр юм биш үү дээ гэж санагдах тэгж бодогдох үе байна. 하나님의 뜻이 교회를 통해 나타나기에 Гэхдээ бурхны хүсэл энэ чуулганаар дамжуулаад илчлэгддэг юм байна. 지금 당장은 이해가 되지 않을지라도 하나님의 최고의 계획임을 믿고 따라가야 되는 겁니다. Яг одоо ойлгохдохгүй байж болно, яг одоо ойлгомжгүй байж болно. Гэхдээ бурхан хамгийн дээдийн арга замыг төлөвлөсөн байгаа даа гэдэгт найдаад дуулууртай байхыг хэлж байгаа юм. 그래서 바나바와 사울이 안디옥 교회에서 해외 선교사로 파송되었을 때 Тийм учраас Барнаб, Саул хоёр Антиох чуулган руу гадаадын сайн мэдээ тараагчид болгоод илгээгдэх. 그것이 성령님의 계획이었기 때문에 놀라운 복음의 역사가 나타나잖아요. Тэр ариун сүнсний хүсэл мөн байсан учраас л сайн мэдээний үйл ажиллагаа бүр маш өргөн хэмжээнд тархсан байна. 생각해 보세요. Хүмүүсээ бодоод үзээрэй. 누가 자기 생각으로 반대했습니다. За хин нэгэн хүн өөрийнхөө бодлоор эсэргүүцлээ. 아직 바울은 불안합니다. За юм Паул бол ер нь жоохон барьцгүй шүү. 교회를 핍박한 적도 많이 Энэ 있었잖아요. чуулганыг өмнө нь ямар их хавчин даралдаг муу хүн байлаа. 아직 좀 더 지켜봐야 됩니다. Тийм учраас энэ Паул нөхрийг бол сайн харж авах хэрэгтэй. 아이, 왕족을 보내는 게 그래도 조금 더 나을 것 같습니다. Тийм учраас энэ хааны удмын хүнийг явуулвал хамаагүй илүү дээр байх юм шүү. 마나엔이 그 일을 더 잘할 것 같아요. Манаен энэ ажлыг илүү сайн хийх баха. 시몬을 보내는 게 더 좋을 것 같습니다. Гэхдээ эн чин Симеоныг явуулсан нь илүү дээр юм биш үү дээ. 여러 나라 사람들을 만나야 되는데 그래도- 이왕이면 외국 사람이 더 좋을 것 같습니다. Олон янзын хүмүүстэй уулзаж учран тийм юм чин гадаад хүнийг явуулсан нь дээр байлгүй 뭐 дээ. 각각의 이유와 각각의 의견들은 있었겠지만 Мэдээч хэрэг хүн болгонд өөр өөрсдийн гэсэн бодол, өөр өөрсдийн гэсэн горимын санал байсан л байж таарна. 그것이 성령님의 뜻에 순종하지 않는 방향이었다면 분명히
복음의 역사는 그렇게 크게 일어나지 않았을 겁니다. Гэхдээ тэр ариун сүнсний хүсэл биш байгаад ариун сүнсний хүслийг давж гараад эсэргүүцчихсэн бол сайн мэдээний ажил хизээш тэгж хурдтай өрнөж тарахгүй байх байсан. 그래서 지금도 마찬가지입니다. Тийм учраас яг одоо энэ цагт ч гэсэн ялгаагүй шүү дээ. 교회는 사람의 뜻으로 운영되는 것이 아니라 Чуулган бол хүний хүслээр ингээд явж идэг нэг тийм зүйл биш. 하나님의 뜻으로 운영되고 있는 것을 항상 생각하며 살아야 합니다. Харин бурхны хүслээр явагдаж байдаг, бурхны хүслийн дагуу удирдагдж байдаг тийм газар гэдэг нь тодорхой байна. 그래서 교회의 정한 방향에는 항상 순종하고 Тийм учраас чуулганаас тогтоогдож өгсөн бүхий шийдвэрт дуулууртай байгаад 내 생각과는 다르더라도 миний бодлоос зөрж болно. 내 마음에는 조금 들지 않더라도 Миний сэтгэл таалагдахгүй байж болно. 하나님의 뜻임을 알고 잘 따라가는 것이 필요합니다. Гэхдээ энэ бол бурхны хүсэл юм байна гэдэгт нь найдаад сайн дагаа дуулууртай л байвал эн чинь болчихно. 오늘 안디옥 교회를 통해서 크게 이제 두 가지의 내용을 생각해 보았습니다. За өнөөдөр бүгдээрээ Антиох чуулганаар дамжуулаад томоор хоёр зүйлийн сургамжийг авлаа. 참 교회의 올바른 모습을 보여주고 있는데요. Тэр чуулганы маш зөв дүр төрхийг бидэнд харуулж өглөө. 어려운 가운데 세워지고 Хүнд хэцүү нөхцөл байдал донд Антиох чуулган бий болсон байна. 믿음이 성장하고 Тэгээд баг багаар итгэл нь өссөн байна. 또 복음을 확장해서 더욱 먼 데까지 전하는 모습이죠. Тэгээд сайн мэдээнд бүр маш баттай болоо тэгээ хол газруудад хүртэл явж очиж сайн мэдээ тараасан. 모든 교회의 모습이자 우리 몽골 교회의 모습이기도 하다라고 Тийм 생각됩니다. учраас мэдээж хэрэг бүхий л чуулгануудын дүр төрх мөн байлгүй яхав гэхдээ манай Монгол дахь чуулганы дүр төрх бас мөн шүү. 이제 몽골도 어렵게 세워졌고 Монгол чуулган маань ч гэсэндээ анх маш хэцүү нөхцөл байдал донд бий болсон. 그리고 믿음이 성장했고 Тэгээд итгэл нь өссөн байна. 그리고 이제는 복음을 확장시켜서 더욱 먼 곳까지도 복음을 전하고 있습니다. Тэгээд одоо сайн мэдээнийхээ ажлыг илүү өргөжүүлээд илүү тиймээ том болгоод хол газруудад хүртэл явж очиж сайн мэдээг тарааж байна. 근데 안디옥 교회의 이 두 모습이 계속 잘 지켜질 때 그 주님의 역사는 이루어질 수 있을 겁니다. Гэхдээ Антиох чуулганд байсан энэ дүр төрхийг бид ч гэсэндээ өөрсөд дээрээ буулгаж аваад сайн хэрэгжүүлэх үед сайн мэдээний ажлыг өргөн өөчм хүрээнд тарааж чадна. 그래서 안디옥 교회처럼 우리도 하나가 되어야 되고 Тийм учраас Антиох чуулган шиг бид бүхэн эхлээд нэг болох хэрэгтэй. 안디옥 교회처럼 순종하는 교회가 되어야 합니다. Тэгээд Антиох чуулган шиг дуулууртай хүмүүс болцгоё. 그 모습을 통해 더욱 큰 주님의 역사를 경험할 수 있을 겁니다. Тийм бол энэ дүр төрхөөр дамжуулаад бид бүхэн сайн мэдээний ажлыг илүү өргөн хүрээнд мэдрэх боломжтой. 우리 이제 대학부 전도 집회가 계획되어 있다고 들었는데 Одоо тун удахгүй 5 сард бас оюутны сайн мэдээний семинар болох гэж байгаа гэж сонссон. 하여튼 먼저 서로 사랑하는 것, 하나가 되는 것에 집중해 보시고요. Тийм учраас хамгийн эхлээд та бүхэн маань нэг нэгнийгээ хайрлах, нэг нэгнтэйгээ нэг болоход нэг төвлөрөөд үзээрэй. 그리고 대학부에서 뭔가 정해지면 또 그 뜻에 잘 따라가 주시길 바랍니다. Тэгээд оюутны хэсгээс маань ямар нэгэн зүйл төлөвлөөд ингэцгээе, тэгцгээе гэх юм бол тэр хүсэл нь дуулууртай байгаа дараас нь сайн дагаад хүрээд ирээсэй гэж хүсэж байна. 그럼 하나님께서 큰 구원의 역사를 또 경험하게 해주실 겁니다. Тэгхийн бол бурхан маш агуу сайн мэдээний ажлыг та бүхэн мэдрүүлэх болно. 기도하겠습니다. Залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь танд баярлалаа. 오늘 주님이 사랑하시는 우리 대학부 형제 자매님들 또한 함께 교제할 수 있는 시간 주셔서 감사합니다. Өнөөдөр эзэн таныг хайрладаг оюутны сайн мэдээний багтай хамтдаа нөхөрлөх боломжийг олгосон талархаж байна. 안디옥 교회의 모습이 우리를 통해 그대로 나타내어지길 간절히 원합니다. Антиох чуулганд байсан дүр төрх яг л тэр хിവэрээ бид бүхэн дээр ч гэсэндээ хэрэгжээсэй гэж гуйж байна. 사랑으로 하나 되게 하여 주시고 Бид бүхнийг хайраараа нэг болгоход 또 туслаарай. 교회의 뜻에 순종하는 저희들 되도록 도와주시옵소서. Бас чуулганыхаа хүсэл захирагдан дуулууртай байдаг бид болоход туслаарай. 계획된 집회마다 함께하여 주시고 Төлөвлөгдсөн байгаа бүхий семинар болгонтой та хамт 또 байгаарай. 특별히 대학부 집회 때 많은 영혼들 구원받도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. Бас онцгойлон оюутны сайн мэдээний семинараар дамжуулаад олон оюутнууд аврагдаж чадахад нь туслаарай. 전도하고 수고하고 기도하는 모든 손길들 가운데 은혜를 더해 주시옵소서. Сайн мэдээг тарааж байгаа, хөдөлмөрлөж байгаа, залбирч байгаа бүхий л гарын үйлстэй та хамт байж нэгүслээ дүүргэн бэлхаагаарай. 모든 것을 주님께만 부탁을 드립니다. Бүхий л зүйлсийг эзэн танд даатгаж байна. 예수님의 이름으로 기도합니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.